Amerikanci gomilaju trupe nadomak Kine. Tajvan po prvi put priznao, ovo će razbesneti Peking sad, kao i većina zemalja, nema formalne diplomatske veze sa Tajvanom, ali su njihov najvažniji međunarodni saveznik i glavni snabdevač oružjem. Mali broj američkih snaga stacioniran je na Tajvanu kako bi sprovodio obuke sa tajvanskim vojnicima, rekla je predsjednica Tsai Ing-wen u intervjuu za CNN, potvrđujući time prisustvo američkih trupa na ostrvu koje Kina smatra svojom teritorijom. Tenzije između Tajpeja i Pekinga, koje ne isključuju zauzimanje ostrva silom, eskalirale su posljednjih nedelja kako je Kina povećala vojni i politički pritisak. Imamo širok spektar saradnje sa SAD u cilju povećanja naše odbrambene sposobnosti, rekla je Tsai za CNN u intervjuu emitovanom u četvrtak. Upitana koliko je američkih vojnika raspoređeno na Tajvanu, ona nije želela da precizira broj, već je samo rekla da to nije onoliko koliko ljudi misle. Potvrda dolazi u trenutku kada Peking naglo povećava vojni pritisak na Tajvan, uključujući ponovljene misije kineskih ratnih aviona u zoni za identifikaciju protivvazdušne odbrane Tajpeja. Dok je nekoliko tajvanskih i međunarodnih medija već ranije izvestilo o takvoj obuci sa američkim trupama, ova zvanična potvrda Tajpeja bi mogla dodatno da pogorša odnose SAD i Kine. SAD, kao i većina zemalja, nema formalne diplomatske veze sa Tajvanom, ali su njihov najvažniji međunarodni saveznik i glavni snabdevač oružjem. Na pitanje o izveštajima o američkim trupama na Tajvanu, kinesko ministarstvo spoljnih poslova je ranije ovog meseca reklo da bi SAD trebalo da prekinu vojne veze i prodaju oružja Tajpeju, kako bi izbegle narušavanje bilateralnih odnosa. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.